Dobro večer, dragi prisutni. Drago mi je da je i ova večer može da vi se javime od studijeto od Kavadarci, od Medija centar. I isto tako mi je drago što večer vas onose primarius dr. Petar Borović. Dobro večer, profesor. Dobro večer, dobro večer. Kako ste? Evo, dobro, odlično. Opušteno? Opušteno. Super. Večerašnja je tema pred nas kako da dodademe život na srcu. Mislim da je važna i relevantna tema i ja da ne dolžam premnogu, mogu predam zborota naši od profesor i dr. Petar Borović. Povelete. Dragi prijatelji, tema večeras je koliko je mlado vaše srce. Znate, događa nam se da dođe mlad pacijent, ali je živeo loše i srce otišlo. Zato želimo da razgovaramo. Mi smo u suštini stari, onoliko koliko su nam stari krvni sudovi, ali mi ih ne vidimo. Tema večerašnje priče je produžite život srcu. Ako to uradimo, živjet ćemo lepo, kvalitetno, dugo. A mudri Solomon je rekao, ako se dobro čujemo, ako me čujete vi u Makedoniji, svrh svega što se čuva, čuvaj srce svoje, jer iz njega izlazi život. Nova saznanja koja potiču iz sveta nauke potpuno to potvrđuju i recimo iskustveno, kada se dogodili prvi problemi sa srcem. U vreme Egipta nova saznanja nam potiču iz prevoda hieroglifa i pružaju nam podatke o tome kako su živjeli. Tu su napočela naša saznanja. Ishrana starih Egipćana bila je pretežno vegetarijanska. Oni su jeli hranu biljnog porekla. Međutim, ishrana porodica vladara i vlastele bila je prepuna životinjskih masnoća i to veliki količina mesa, alkohola, pivo su jako puno pili i ono dovelo do porasta triglicerida, usoljene hrane. I se šta se desilo? Najstariji slučaj ateroskleroza, znači zakrečavanje krvnih sudova, starosti krvnih sudova pre vremena, pronađen analizom mumija. Najviše smo našli podataka kod egipatske princeze Ahmoz Meritamon, koja je umrla pre vremena. Znači, još jednom, narod je živeo na biljnoj hrani, voće i povrće, ali vlastela je živela sa puno mesa, puno piva, puno masnoća. Ahmoz je umrla u negde oko 40. godine. Živjela je negde oko 1400 godina pre Isusa Hrista ili 300 godina pre Mojsija. Od 52 mumije koje danas postoje iz tog perioda, analizirane su tomografijom. Pazite dobro, od 52 mumije, čak je 44 imalo uništene krvne sudove i život je otišao pre vremena. Zašto? Po potpuno pogrešnog načina života. Prve registrovane pojave novog doba su Amerika se pojavljuje negde 1890. godine. Da se podsjetim, ono što vi dobro znate, dragi moji prijatelji, vašem srcu skraćuje život, uništava ga. Ako imate povišen pritisak, neregulisan, ako imate dugo vremena povišen holesterol, povišen homocistein. Verovatno je novo šta je to homocistein. To je kad pijete kafu, jedna loša materija koja se unosi sa kafom, kada pušimo ili kad imamo prolongirani stres. Da budemo objektivni. Dragi moji, kako živimo, tako nam je srce. Znači, isključivo. Nažalost, u našim krajevima, i kod vas i kod nas, tu smo negde svoji smo, svaki treći odrasli stanovnik puši. Potrošnja soli je visoka. Šta to znači potrošnja soli je visoka? Koliko danas nam treba soli? Šta mislite? Organizmu treba negde oko 2,5 grama soli dnevno. Toliko unosimo ako ne bi solili hranu. Toleriše organizam do negde 4 grama do 5, eventualno ako se puno znojimo do 6 grama, ali to je već previše. Evropa unosi dnevno oko 9 grama soli, Srbija, Makedonija, pa i ostale naši drugari unose 16, 17, 18 grama soli dnevno. Organizmu je to previše. Ako ne uspe da izbaci, so se zadržava, povlači vodu i raste pritisak. S druge strane, koliko ste fizički aktivni, dragi moji? 68 stanovnika naših krajeva je fizički neaktivno. 47% ima povišen pritisak.
ne leči ga. Pritisak povišen uopšte ne boli. Ljudi misle ne boli me ništa, nema veze. Ali nastaju problemi vremenom. To jako zamara srce, oštećuje krvne sudove i jednog dana bit će problema. Stres. Kakvi su međuljudski odnosi? Evo sad u koroni pijemo puno lekova. Da rezimiram. Postoji jedna u kardiologiji vrlo značajna studija, Framinghamska studija. 34 godine. Plaćeno je oko 5000 pacijenata. Znači punih 34 godine. 5000 pacijenata plaćeno. I sad šta se desilo? Kod 25% pacijenata koji su doživjeli srčani udar, prethodno nije bilo nikakvih simptoma. Najviše zbog kafe, masnoća, ali kafa, tam i homocistein. Danas neću o tome da puno pričam. Šta je to srčani udar, infarkt miokarda? To je prestanak ishrane srčanog mišića. Zašto je došlo prestanka? Zato što su se ili nakupile masnoće, suzile krvni sud, ili dogodio se ugrušak koji se naglo zaglavio i za par minuta nastaju ozbiljni problemi. Dolazi do oštećenja i uzimiranja srca, krvni sudovi, nastaju problemi. Današnje vreme je drugo vreme. Nekad smo imali obolenja srca, pa zalistaka, pa ovoga, pa onoga. Danas 90% obolenja srca, pa čak i nešto više, nastaje zbog oštećenja krvnih sudova. Znači, još jednom, problem krvnih sudova današnjeg čoveka je postao vrlo značajan. Od 100 ljudi koji nam premine u bolnici, 62, 3, 4% su srčani udari. 19% je rak, ubica broj 3 je moždani udari. Sad, koji su znaci upozorenja? Znači, još jednom, 1/4 ljudi nema nikakve znakove upozorenja. Krvni sudovi stradaju, zamašćuju se, krv sve teže prolazi. Prvi znak da imate neke probleme, odmah treba otići kod lekara. Nemogućnost da dovoljno udahnem. Kako kaže ne možete? Kaže, nemam vazduha. Samo kažem, otvorite prozor. Ja ovde zagušljivo. Znači, srce ne radi kako treba. Kasnije može doći do aritmija, preskakanja srca, slabljenja i upale srčanog mišića. Ali, Solomon je rekao, ponavljam, veselo srce pomaže kao lek, a dug žalostan suši kosti. Zato je jako važno kakvo je naše raspoloženje. Prema istraživanju Univerziteta u Čikagu, osobe koje su optimisti, koji na probleme gledaju s optimizmom i savlađuju ih, imaju bolje očuvan kardiovaskularni sistem. Optimisti, znači oni koji su vedri, veseli, prijatni, u odnosu na pesimiste, imaju dvostruko veće šanse za zdravlje, dobrog srčanog sistema, tako dalje. Boston, istraživanje. Povezanost naših misli i zdravlja srca. Znači, sve je u organizmu povezano. Ako gajimo turobne misli, ako mrzimo, ako zavidimo, ako smo neprijatni, ako stalno sve kritikujemo, ništa ne valja, sve treba bolje, ako smo negativno raspoloženi, ako imamo probleme u braku, to može da užasno razjeda naš organizam i najčešće strada srce. Kvalitetan brak nema cenu. Prema tome, dragi moji, kada ste svojoj supruzi rekli da je volite? Pa kaže, ona to zna, šta da kažem. Ne, ona to voli da čuje. U tom braku, ako to uradite često, ili ako ste poklonili cveće, ili neku orhideju, kada ste je zagrlili i rekli koliko vam je značajna. Znači, prilika da se malo preispitamo. Dragi moji, brak se gradi obostrano. Supruga čuvenog Federica Garcia Lorke je jako voljela Lorku. I znate šta je radila? Punih 55 godina, da bi očuvala brak, 55 godina, ustajala nešto ranije pre Lorke i na njegov sto bi stavila tog jutra novu žutu ružu. 55 godina je to radila. Skladan brak je izuzetno povoljno za srce. Veselo srce, kaže naš narod, kudelju prede. Kad imamo podršku bračnog druga obostranog, znači pa kad se dogodi nešto, prođe se. Međutim, ako doživimo bračni brodolom, to izuzetno loše deluje na srce. Dolazi do problema i ako patnja dugo traje, ako je nismo rešili, ako je nismo premostili, odražava se vrlo, vrlo loše na srce. Istraživanje. Ako je supružnik primljen u bolnicu zbog teške bolesti, pazite dobro, u narednih nekoliko meseci
rizik od smrti drugog bračnog druga raste za 22%. Ako supružnik umre u bolnici, znači jedan bračni drug, značajno se povećava rizik da se bračnom drugu posle nekoliko meseci dogodi isto. I onda ono kažemo, jao, zamislite, on je umro prvi ili ona je umrla prva i za par meseci desilo se da umre. Istraživanja u našoj zemlji ukazuju vezu između gubitka partnera, bračnog druga i pojave niza obolenja, posebno na prvom mestu obolenja srca, moždanog udara pa i raka. Problem je usamljenosti. Treba se družiti kvalitetno. Veze koje uspostavljamo sa drugim ljudima daju nam osjećaj smisla. Ako su te veze kvalitetne, jedan mudrost kaže, čašću jedan drugog činite većim od sebe. Ili, ono što ne želite da vama čine ljudi, nemojte činiti njima. A ono što volite da vama ljudi čine, činite njima. Ako na život ima smisla, blaženije davati nego primati, onda smo ispunjeni i srećni. Jer nečiji osmeh, na primjer, uvek mojim pacijentima kažem na televizijama, posjetite neku bakicu u vašem komšiluku. Niko je nije otvorio vrata, stara je. Odnesite tanjir supe. Kad baka vidi da se doneli tanjir supe ili kolač, neće moći da veruje ko zna kad je jela supu. Poteći će suze radosnice, ali i vama će biti toplo u duši. Znači dalje, stanje u svetu, zašto to kažem? Prema istraživanjem u svetu zadnjim, skoro 75% osoba, pazite dobro, skoro 75% osoba starijih od 50 godina u Velikoj Britaniji se osjeća izuzetno usamljeno. Ljudi kažu, kako usamljeno? Pa milioni ljudi su okolo. Da, milioni ljudi koji se guraju, ali nisu to nama neke drage osobe, bliske osobe. I u želji da ublaži problem, Engleska je pre 3 godine imenovala, pazite dobro, imenovala ministra za zdravlje. Italija kreće da imenuje isto ministra, Nemačka isto planira da to uradi. Šta će tada taj ministar da radi? Ne znam. John Hopkins istraživanje o depresiji. Ako nismo razrešili problem da ne dopadamo se nikome, da smo sami, da smo odbačeni, počinje da se javlja osjećanje ja ne vredim. Tu opet strada srce. Žene koje u dužem periodu osjećaju da su neispunjene. Moj život nema svrhe. Ulaze u fazu beznađa. U emotivnu prazninu postaju manje ili više depresivne. U početku to može da bude samo nezadovoljstvo. 19 godina sam po pozivu klinike i u timu ginekologa u pripremi trudnica za porođaj na klinici. I naravno dolaze 1000 pacijenata, do korone smo to radili, sad je drugačije. Jednog dana dolaze grupa pacijenata, slušaonica je bila prepuna i u prvom redu sedi jedan bračni par i ta mlada žena, mlada intelektualka kaže onako da ja čujem da sam slušala svoju majku. Ja prećutim, a ona pa opet ponovi, da sam slušala svoju majku. 5. put kad je rekla, ja prekinem predavanje i kažem, a šta ste to prepopustili, niste slušali majku? A ona kaže, pa ne znam, nisam slušala majku. Znači, treba slušati roditelje, treba širiti ljubav, činiti dobra dela, posebno kod osoba koje pate od raznih oblika kliničkih depresija. Ako se ne leče, znači ako neko ima stvarnu depresiju, dijagnostikovano, nikakva priča nema veze, proći će, nasmeji se. Jedan mali primjer da vam ilustrujem. Jedna moja rođaka, baka stara je bila i stalno bili su dobro stojeći i bogati, ali stalno je nešto kukala. I kukala i ne valja i bit će problem i bit će problem. I kad je bilo sve sređeno, kiša je padala i ona kuka. I oni pitaju je, pa dobro što kukaš? Pa kaže, pokisnuće patke. Nisu u pitanju patke. U pitanju je da ozbiljna depresija, oni su, ako se ne leče, ako ne dobiju dobru terapiju, znači važno je, ljudi sa depresijom, nikakve igre, pa ću popiti čaj i ovo i ono. Terapija kod kolega, da kolege daju terapiju
i onda će biti sve u redu. Ako ne bude to urađeno, može doći kasnije do problema. Posao. Dragi moji, da li ste zadovoljni poslom koji radite? Da li volite svoj posao? Da li odlazite na posao radosno ili jao, kad će petak da idem kući? Nažalost, 21. vek je pored niza prednosti doneo i složenost, mnoštvo problema, posao postaje vrlo zahtevan. Šta se događa? Dolaze mladi ljudi, obrazovani, znaju kompjutere, znaju jezike i vi shvatate da su oni vas prevazišli. Jednog dana, neću reći ime, pošto je ustanova vrlo značajna, pozove me ustanova da njihovim zaposlenim ljudima u radno vreme održim seriju predavanja o stresu i srcu. I odem ja, u 3 centra sam njihova držao u našoj zemlji, odem ja u tu ustanovu, doterano, naglancano, sve, misli čovek, ja blago njima u kakvim uslovima rade. Na prvoj pauzi dolazi mi grupa ljudi i kaže, ja imamo probleme. Kakve vi probleme možete imati ovde? I onda je počela često ponavljena priča. Čuli smo. Šta ste čuli? A onako su uplašeni. Šta ste čuli? Prave spiskove. Kakve spiskove? Ne zna se. Za otpuštanje. Pa ko pravi? Niko ne zna li prave. Pa ko je na spisku? Ne zna se. I onda sam stao malo i rekao im, deco, ne možemo tako razgovarati. Došli ste na posao. Ako ne volite posao, to je onda mučenje. Imate probleme na poslu, dolaze mlađi, ok, slažem se, ali imamo dva puta. Jedan je put da kasnite na posao, da strahujete, da li će me otpustiti, uzeo sam kredite, šta će onda da radim, ko će država porodicu, ili stani, presaberi se. Sagledaj svoje stanje na vašem mestu. Ja bih upisao neki kurs popodne, kupio knjige, otišao na časove i potrudio se da moj posao dobro upoznam, da savladam probleme u poslu. I sad pazite, od jednog čoveka koji je odlazio na posao onako sa strahom, izbegavao obaveze, ništa nije uradio, kritikovali su ga, vi polako za mesec, 2, 3 prerastate u stručnjaka koji odlično poznaje svoj posao. Najedno vaš ugled raste, vaše samopouzdanje raste, više nemate povećan pritisak zbog stresa, srce kuca normalno, vi ste postali stručnjak koji je cenjen i vas da otpuste. Pa neće pasti to nikome na pamet. Mogu samo da vas unaprede, mogu da vam povećaju platu i život teče lepo. Zašto to pričam? Prema našim istraživanjima u svetu i kod nas, sve više zaposlenih plaća na poslu. Da, dobro ste čuli, odrastao čovek ili žena, otac porodice, majka porodice, plaća na poslu. 8 od 10 radnika u Engleskoj, pazite dobro, 8 od 10, priznalo je da su plakali na poslu. 40% su se slomili i plakali najmanje jednom nedeljno. Došao na posao da plače. Pa to je užas. 45% su šefovi i kolege svojim ponašanjem naterali da plaču. Šta tu raditi? Znači, rekli smo, ok, nisam znao nešto, idem na kurs, postaću stručnjak i onda nećemo plakati, postajemo stručnjaci i postajemo plaćeni i tako dalje. Ako sad svemu ome dodamo zagađenje vazduha, puno ljudi oko nas i to sve može da bude pritisak na naš nervni sistem i pritisak na srce. Istraživanje Univerziteta Louisville. Uticaj sredine životne na stanje srca. Od 2007. godine svet je doživeo da je više ljudi živi u gradovima nego na selu. I sad je promenjen ambijent. U gradovima ti ljudi nemaju uslove da imaju neke tamo dobre smeštajne uslove, žive u ko zna kakvim uslovima, puno ljudi u nekim dvorištima, nastaju problemi. Deca koja su odrasla sa minimum zelenih površina, nažalost, imaju 55% veći rizik da dožive neko psihijatrijsko bolenje. Znači, još jednom, napustili su normalnu sredinu, sela, livade, šume, došli su u zagađeni grad, puno ljudi i dolazi do problema. Danas, oko 450 miliona ljudi živi u svetu, pati od mentalnih poremećaja. Šta je rešenje?
Istraživanje Louisville-a. Rešenje je prilično jednostavno i efikasno. Bog je stvorio čoveka u prirodi. Unesimo zelenilo u gradove. Osobe koje žive u okolini u kojoj se nalaze šume ili bar drvoredi ili parkovi sa drvećem imaju mnogo manji rizik od srčanog i moždanog udara, stresa ili prerane smrti. Boravak u prirodi, znači ponavljam, čovek je stvoren i njemu je u prirodi lepše. Boravak u prirodi, rad, šetnja i igra, minimalno 5 sati nedeljno, jača kreativnost, znači vašu inteligenciju i postiče rast srca i mozga. Zašto? Vazduh u šumi je mnogo manje zagađen. Vazduh u šumi je zdraviji, lekovit, čak i zimi. I onda verovatno se pitate šta priča ovaj Borović. Kako vazduh u šumi može biti lekovit i zdraviji? Jednostavno, vazduh u šumi sadrži izuzetno lekovite fitoncide, negativne jone, eterična ulja i ta kombinacija fitoncidi, negativni joni, eterična ulja preporode organizam. Pa šta su to fitoncidi? Fitoncidi su visoko aktivne biljne materije koje uništavaju štetne gljivice, bakterije i viruse. Zato u šumi nema oboljenja i treba da imamo što više kontakata sa šumom. Sad, što god se više zelenila nalazi oko nas, dragi moji, vazduh je sve bogatiji, zdraviji jer sadrži lekovite fitoncide. To je izuzetno važno za nervni sistem i važno za srce. Fitoncida ima najviše u šumama, pašnjacima, livadama, parkovima. Međutim, ako biramo šume, odabraćemo četinare. Šume četinarske su najbogatije lekovitim fitocidima. Zatim imaju eterična ulja, isparenja bora, jela i tako dalje, koja produbljuju i poboljšavaju disanje. Ako je neko čak i bolestan, ako boravi što češće u šumi, bar 2-3 sata dnevno, lakše će ozdraviti i ubrzat će to. U svojoj knjizi Principi prirode Richard Lowe kaže ovako: žene i muškarci, pazite dobro, istraživanje gospodina Richarda Lowe-a, žene i muškarci koji imaju pogled na drveće kroz prozor porodične kuće, znači imaju pogled kroz prozor, smireniji su, ljubazniji prema partnerima i deci. Školska deca koje u školskom dvorištu mogu boraviti među drvećem na pauzama, koje imaju pogled na drveće sa školskih prozora, imaju bolje rezultate učenja, bolje pamte i nisu nervozni, nisu agresivni. Samo taj podatak tera nas da razmislimo. Pacijenti koji imaju pogled na drveće iz bolesničke sobe mnogo se brže oporavljaju. Mogu da gledaju neki kameni zid, to je depresivno, a ako gledaju na neko drveće, cveće, druga stvar. Pacijenti koji mogu da borave u prirodi brže ozdravljaju. Osobe koje rade u kancelarijama sa pogledom na šumu ili drveće imaju bolju koncentraciju i bolje rezultate. Pesma ptica povoljno utiče na smirenje uma, na psihički odmor, izaziva radost, izaziva mir u dušu. Osluškivanje zvukova u šumi, znači otišli smo u šumu i slušamo razne zvukove, pomaže razvoju slušnih sposobnosti. Zato je važno da deca što više vremena provedu u prirodi, ne u gradovima, ne sa mobilnim, da smanje te mobilne tablete i ostale stvari. Znači, ako smo u šumi što češće, imat ćemo bolji sluh i imat ćemo dobro srce i dobru psihu. Važno je, ponavljamo, što češće boraviti u šumama da bi očistili svoja pluća i da bi olakšali, poboljšali rad srca. Primer, jedna materija koju luči kora jele uništava bakterije dizenterije. Kleka je posebna. 1 hektar kleke stvori oko 30 kg antibaktericidne materije. Dovoljno da dezinfikuje grad. Primer, otišli ste u šumu. Ti fitoncidi postoje isparljivi i postoje oni koje vidimo. Došli ste u šumu i na korijenu nekog drveta vidite neki beli prah. To što vidite kao beli prah, to je ono drvo izlučilo fitoncide koji su izuzetno korisni, nemojte samo dirati. Fizička aktivnost. Kad vam neko pomene da treba da budete fizički aktivni, koja je vaša prva pomisao? Nemoj da me zamaraš i ovako mi je dosta svega, neću. Za dugi, kvalitetan život, dragi moji,
Za dobro zdravlje srca neophodna je kontinuirana rekreativna aktivnost u prirodi. Ukrajinska banka Monobank, ne znam da li znate, ponudila je klijentima, svim klijentima koji su kod njih uzeli kredite, prepolovit će im kamatnu stopu, zamislite, znači kamata će biti prepolovljena, uštedeće pare, ako svaki dan naprave 10.000 koraka, ali banka kontroliše broj dnevnih koraka putem aplikacije na mobilnom telefonu. Poštovani prijatelji, zar nije vreme da dodamo još jednu šansu srca? Nikad nije kasno za novi početak. Istraživanje u Karolini. Pokušajte, probajte, proverite moju priču. Bar 3 sedmice. Imate klubove zdravlja da vas posavetuju. Idite na pravilnu ishranu, redovno vežbajte u prirodi i te 2 stvari mogu značajno da promene vaš život, da osetite bolje zdravlje. Prekovremeni rad je mnogo češći i mi sad patimo. Da bi sačuvali kompletan organizam, a posebno srce, zato je važno, dragi moji, radili ste 6 dana. 7. dan se odmorite, budite potpuno odvojeni od posla. Zašto? To je idealna prilika. 6 dana ste radili, bili ste u grču, kasnili ste, kasno legali, ali 7. dana odvojite vreme za sebe, da se telo oporavi, da se srce osveži i da se potpuno posvetite porodici i deci. A ljudi kažu, to je gubljenje vremena. Ja da ne radim ceo, da izgubit ću zaradu. Ne. Posle dana odmora bit ćete mnogo uspešniji, efikasniji i zdraviji. Pritisak će se normalizovati, srce će vam biti zahvalno i naravno da završimo. Da li volite cveće? A cveće u spavaćoj sobi, znači cveće u spavaćoj sobi nije dobro da ga držite zbog noćnog disanja cveća, ali većina omiljenih biljaka treba da bude van sobe. Međutim, postoje biljke koje su jako korisne da budu u vašoj spavaćoj sobi. Meseče cvet, spatifilum, on u toku noći prečišćava vazduh, upija eventualno štetne materije, upija ugljen monoksid, formaldehid, amonijak, benzen. Zlatni puzavac izuzetno kvalitetno pročišćava vazduh. Znači, ako se nalazi u vašoj sobi, ostavite ga ili ga nabavite, smanjuje štetne gasove, efikasno eliminiše formaldehid. Šta beše formaldehid? To je materija koja se nalazi u novom nameštaju. Loša je, ali mora da budu u nameštaju i sad pravi nam probleme i tako dalje, neke neprijatne mirise. Ako imate taj problem, stavit ćemo zlatni puzavac ili kućnu paprat koja je prelepa. Ona je prirodni osveživač vazduha. Još jednom ne zaboravite, kućna paprat, je jako lepa za gledanje, ona osvežava vazduh, eliminiše otrove i pogodna je za osobe sa suvom kožom. Masa ljudi sa suvom kožom zbog stresa ima problem šta da radim, koža mi ispucala suva, svrbucka me, znači može da pomogne i kućna paprat. Zeleni ljiljan. Brzo i efikasno upija štetne gasove. Lep je, eliminiše plesan. Znači, treba imati u kući, a najefikasnije, jedna biljka koja ima neobično ime, ja ne znam zašto se tako zove se svekrven jezik. Neko je dao neko ime, idealna za spavaće sobe, posebno idealna za ljude koji imaju probleme sa srcem, sa pritiskom i tako dalje, jer noću proizvodi kiseonik, što je neobičajeno, upija otrove. Prema tome. Želim da budete zdravi, da vaš život bude kvalitetniji, duži i da se družimo dugo vremena i naravno sad ako imate pitanja, ja sam tu raspoložen da razgovaramo. Hvala vam, doktore, za ovo iscrpno izlaganje i za sve ove predivne savjete koje ste nam dali. Dragi slušatelji, povelite ako imate prašanje, postavite. Evo dok drugi razmišljaju o pitanjima, ja da pitam u vezi gloga. Kažu da je glog dobar za srce. Jeste, glog je poznata biljka, važna za srce, znači možemo uzimati u obliku kapi, tako da pomogne srcu, ali moramo prvo postaviti dijagnozu. Šta je u srcu i tako dalje, da budu masnoće normalne, kolesterol, trigliceridi, da bude pritisak normalan i onda dodajemo glog,
i bit će nam bolje. Hvala. Evo jedno pitanje. Pozdrav do doktora. Imamo jedno Hvala. pitanje za nizak krvni pritisak. Šta da se uzima za nizak krvni pritisak? Odlično pitanje. Nizak krvni pritisak odgovara srcu, ali kada ustanemo pa nam se vrti u glavi, znači ima problem. Greška koju lekari rade je ta. Popijte kafu. Najveća greška koju lekar može da uradi da popijemo kafu. Ja kafu ne pijem i obično u kardiologijama ta poglavlja pišem ja. Ljudi su popili kafu. Kafa poveća nivo hormona stresa, stegne krvne sudove i za neko vreme pritisak poraste. Ali kafa je diuretik, pošto je diuretik, počinje izmokravanje, rad bubrega, trku kupatilo i šta se događa? Pritisak je bio pre pijenja kafe, recimo ovde, popili smo kafu, ja ne pijem kafu, otiš uvis, ali je posle brzo pao dole. Bolje i efikasnije je fizička aktivnost i voda pre doručka, minut, dva pre doručka, voda pre ručka, minut, dva i pre večere. To će biti naša treća tema o kojoj ću ja govoriti. Mnogo efikasnije, mnogo bolje. Inače, to sa kafom je prevaziđeno, ali moj posao je bio glavni godinama u Republici da radim edukaciju lekara. Znači, to je greška. Još jednom, voda, kretnja, fizičke vežbe i bit će bolje. Evo još jedno pitanje. Tahikardija i visok puls, 90 do 120 otkucaja u minuti. Post-COVID sindrom, rešenje. Post-COVID sindrom, COVID nam pravi puno problema. Najčešće, ja sam imao seriju emisija na televizijama ovih dana o tome šta uraditi, skratit ću priče. U čemu je što? Virus korone oštećuje ceo organizam. Kod ljudi koji su već imali oštećeno srce, krvne sudove, bili ovako punački i tako dalje, oni su vrlo, vrlo podložni. Znači, mora da bude stalna kontrola, pomažu i antioksidansi, znači nešto da uzmu i da ne očekuju ništa brzo da će biti. Nekad poremeti nervni sistem, nekad poremeti nešto drugo. Treba kod lekara pogledati i štitnu žlezdu, ono TSH, TS i tako dalje, T3, T4. Znači, može da bude svašta. Najvažnija stvar, od COVID-a najbolje prolaze ljudi koji žive zdravo i koji nose maske i tako dalje. Hvala. Još jedno pitanje. Koliko fizička aktivnost pomaže srcu? Bog je stvorio čoveka da radi, da čuva edemski vrt. Za srce je izuzetno važno, kontinuirana, svakog dana fizička aktivnost. To znači, mi ljudima da bi približili, rekli smo, bar 7 do 10 hiljada dnevno. Hodajte, dišite duboko, izađite u prirodu, pomozite nekome. Čak ljudima na selu kažem, što je odlično, nacepajte drva, pomozite, pokosite nešto. Bog je stvorio čoveka da radi i ako radi kontinuirano, sad tu je jako dobro dodati spanać. Spanać ima dobre komponente da bi mišići ojačali, uzimati zdravu hranu, ali to će biti neka naredna tema, tako da ćemo detaljno o tome pričati. Hvala i na ovom odgovoru. Da li ima ušte neko prašanje? Ok. Još jedno podpitanje, da li kao posljedica niskog pritiska može da se ima i slaba cirkulacija krvi, koja je propraćena sa ladnim stopama i dlanovima i zamor? Pazite, sve zavisi od pacijenta do pacijenta, da li je samo nizak pritisak, da li je i neka loša krvna slika. Znači, u čemu je stvar? Kod žena su krvni sudovi nešto dublje i ženama je stalno hladno. Zato temperatura sobe za žene treba da bude od 23 stepena do 24, a muškarci 21-22. Znači, čak i 20. Znači, šta sad tu raditi? Raditi vežbe sa stopalima. Ako je, recimo, gospođu u nekim godinama, ima jedna lepa vežba. Uzme se jedna posuda tople vode, temperatura tela, i jedna malo hladnija. Ta topla se posoli. I noga se u toj toploj vodi, znači cela je uronjena do kolena, drži 4 do 5 minuta. I stalno se prave pokreti nekakvi, znači kao da nešto hvatamo, da se igramo. Onda se za kratko, znači pričamo ljudima koji imaju nizak pritisak.
Onda se za kratko noga uroni u hladniju vodu, sekund, pa se vrati u toplu. Tako se uradi par puta i na kraju se noga uroni u hladniju vodu, dobro se istrelja grubim peškirom, više ka srcu da bi pomogli cirkulaciju i sad dolazi ono glavno. Odlazimo u postelju. Ispod nogu staviti jastuče. Da noge budu malo više u odnosu na srce, ne previše. Odnosu negde 3 do 5 cm. Da noge, znači, dobro smo ih istreljali, bile su u toploj hladnoj vodi i onda legli smo u krevet. Kad su noge 3 do 5 cm više, uživat ćemo u izuzetno prijatnom strujanju kroz noge. Cirkulacija se obnavlja. Cirkulacija ide brže, usput će biti lep dan, ali nećemo danas o temu da pričamo. Cirkulacija ide mnogo brže i ako to radimo nekoliko dana, povećavamo šansu da se otvore takozvani kolateralni krvni sudovi, tako da to prođe, ne nositi ništa što steže noge i tako dalje, čarape koje imaju gumu i tako dalje. Znači, raditi vežbe, ali to sa vodom, može se malo i posoliti, jako pomogne kod tih, pa i kod nervoznih nogu. Kada legnu pa kaže daj, smiri se, pa kaže mora da namesti noge, pa 5 puta si me probudio, nameštao si noge i tako dalje. Znači, pomogne da to bude dobro, smireno i lepo. Da, ova osoba je u stvari ženskog pola, tako da... Najčešće, da, pretpostavio sam. Da, odgovorite. Da li ušte neko prašanje postoji? Ok, vi благодарам što večera bevte со nas. Hvala profesore za vaše izlaganje i za sve savete koje ste nam dali. Najavit ću i sljedeću temu koja nosi naslov Zašto sme čustitelni na promjene na vremetu. Ja neću ništa da kažem, vi ćete se na sljedeći put o tome više pričati i reći šta treba. Važi. Neki pitaju da li ima snimak, sve je snimljeno na YouTube-u, tako da mogu dobiti link i mogu pogledati ponovo oni koji su možda propustili ovo predavanje. Profesore, hvala vam još jednom. Želim vam dobro zdravlje i dobar odmor ove noći. Vam isto tako, dragi gledači, vi благодариме за вашето трпение и драгоценното време кое го одвоивте да бидете со нас и со нашиот доктор Петар Боровиќ и да ги слушате неговите совети. Се надам дека ќе ви помогне сето оно што ви го кажа да го примените во вашиот живот и да го продолжите животот на вашето срце. Ви посакувам добро здравје, чувајте се, чувајте ги другите и лека ноќ. Hvala, prijatno.